Svirna u našoj emisiji upoznali smo vas s pjesnicima Sonetbane mora iz Molizera. Tamo živi Gabriele Romagnoli. Gabriele je jedan od vjernih čuvara jezika koji oni ne zovu hrvatskim, već ponašo. Pa je iskoristio prigodu na našem radiju prozboriti ponašo, a svoje prvo javljanje naslovio je jezik koji se gubi. Pozdrav svim slušateljima Radio Splita. Zovem se Gabriele Romagnoli, rođen sam u Mondinito u Italiji. Slušao sam prošlotjednu emisiju Nedjeljni akvarel i čuo kako je emitiran prilog o Mondinito i pjesnicima. Ja bih želio malo govoriti o problemima jezika u Molizeu. To su 3 sela: Mondinita, Montenegro, Kruč, Acquarel con le Frotte i Felice, San Felice del Molise. Ova 3 sela sačuvali su stari arhajski jezik koji se prije 500 godina govorio u Dalmaciji. Jezik se do danas prenosio samo govoreći. Najveća šteta se napravila u ovim zadnjim 30 godina. On sada je u velikoj opasnosti. Gubi se. Govore ga stari, a mlađi skoro ne. A ja sada nastavio bi govorat na našo, kako mi kažemo, kako mi zovemo naš jezik. Ove nadanje 30 godina o našim gradima je šutilo, ono je šutilo po drugimi. Seljede su postali pod van grada, za Matejk, za živit bolje, za Šulija. Tako u grad su ostali malo seljadi. Dica, malo dica se gredu na školu, se gredu all'asilo, in un voto imamo mestrice naše, che govorimo na našu. Pa su počeli mestrice izvane, iz drugih gradova. Ove ni nadu naš jezik, ni nadu na našu. Pa zato dica ne govoru taljano. I tako ga je dica govoru se najmanje naš jezik. A on ne razumu se koliko. Samo kada mi govore, one se rispono taljano. Invece che mi govore na našu. Tako da nositi naprijed naš jezik do 500 godina, che govorimo još andiki. Na Filici situacija je jako teška. Ne govore ni korveć. Pa samo sekunde koji se ljade stari. Masmuizmi, rice, izglaze, slištani. Ma one mlade ni nadu, ni a capo. Onako, situacija je malo bolje. Però puno onda se počelo gubiti analize. U naš grad bi se moglo reći kriloviti triki, menjaju oni koji čuva bolje, govore bolje, ovi stari jezik. Ma to je kriva televiziju, na nuoto ne bi se televiziju, na computer, ma sve te stvari, sve tagliano. E tako surti che se gubi jezik. Mondinita, ove nazvanje 10-15 anni, se si mi tandali bene, začuvato di naš jezik. Je nikla fondazione Agostina Piccoli, che io fonda Donja San Martino, Croazia, è otvorila consulat u naš grad nel 2004 je bilo. San Martino je na zadnje vremena Japunija pisat naš prvi vokabular, koja je počela njegova pokojna žena Agostina Piccoli. Tako se zove fondaciju Agostina Piccoli. Su se počeli štambat libre do poeziji, libre do cucine. Sada se piše čuda. Tako će ostati, što podire na naše. Sam bi htio govorat onda li ben, ma neće biti čuda vremena da sluša ovo. Smo se na još kod drugu votu, smo govorat još sadredne stvari. Ja se hoćem zahvaliti gospodinu Goranu Peleviću za ovu posibilita che mi da registrat ovo što ja govorim, tako da vi morate čuti sve seljade della Croazia, van zemlje, fino all'Australia, na Cubano. Ja bi profita di htio salutati na malo seljadi che poznajem do tečaj u Splitu. To je gospođa Julija Stapić Katić
njene obitelj, Mladena Vukovića, nekoliko ljudi iz Zagvozda, iz Šibenika, Trogira, Knina i Zagreba. Šaljem vam jedan lijepi i srdatan pozdrav svima.